Yo meze bite abafana ngaha turi kumwe n'abajawa ngaha bashaka kutubwira utuntu n'utundi abaze muri tayari ababire rero je ngo ndababaza ibibazo niba bitsinda urumva nawe ndaraba ukuntu ndabagenza muri tayari uko tayari fresh ati safi sana niko bye uko bye sasa rero dutanguriye kuri wewe yes sibyo witwa gute kwanza nitwa Nyandwi Nyandwi Charles meze bite se Charles ashoboka kandi mukabona mukako besiza wanda umva kwanza yo je nga mfite ibibazo bitatu ndashaka icyambere ukimwe pa icyambere uri tayari kwanza ndi fresh de forme tu yes twarakwiteguye man yes okay je nshaka kumbwira muri Afrika mfite ibihugu bingahe muri Afrika dufite muri Afrika East Africa de forme ibihugu 10 muri Afrika raho ukuntu Afrika ingana irimo ibihugu 10 reka tumwaya ni mahirwe niba yavuga neza Afrika hari ibihugu bingana muri Afrika dufite ibihugu 12 Afrika yose wewe se wewe utabute wewe Hagenimana Jean Baptiste ndibaza ikibazo narimbajije umusore wacumvise wowe wibaza ko muri Afrika harimo ibihugu bingahe muri Afrika yose irabikunda ingana n'abarabu abashizemo bose Afrika yacu yacu atarimo abazungu atarimo nabirabura urumva Afrika yose washizemo na bya bihugu biri hejuru ya Afrika vuga cyane bakunda ijana kimwe bro urishuwe ko ari ijana kimwe nibyo bihugu biri muri Afrika reka uyu hanyuma ca n'abakuze ikibazo meze bite se bro ineza naribi bakwita gute none bro Claude Jean Claude bimeze bite se bisa wumvise ikibazo nabajije bano basore umwe yavuze ngo muri Afrika harimo ibihugu bingahe cumi na bibiri niko yavuze uyu nawe yavuze ngo muri Afrika harimo ibihugu East Africa industry yavuze ijana na kimwe siko wavuze ijana na cumi na bibiri kandi urabisobanura byose okay wewe wibaza ko muri Afrika harimo ibihugu bingahe Afrika Afrika yose muri Afrika harimo Congo oya shaka kumbwira umubare w'ibihugu byo muri Afrika nakeka igizwe urakeke umva igizwe n'ibihugu nta gukeka kuri no kubaza ngenda shaka kubaza ibihugu eze muri Afrika East Africa oya pa East Africa muri Afrika ibihugu kumubumbu muri Afrika hari ibihugu bingahe ibihugu bya Afrika igizwe n'ibihugu bingahe tubwiye ari ijana kabisa wese urabizi yo gukora abaseka nawe nabyo none se
urabizi ingo kwanza uhagarare hano kwanza bro gute ni fresh nari bakwita gute se bro Anthony Sorozo ariko ntabwo uri umuntu wino ntabwo uri umuntu wino Zewe no wino ariko navukiye muri Kenya none se Anthony wewe wibaza ko muri Afrika hari ibihugu bingahe 56 none se ko numva gerageza kandi hawuze gato aya 56 nibyo hagazeho ikibazo cya mbere mwese kirabananiye twari twamaze kubyemera yanda kubaza bamuhaye amahirwe aramunanira sibyo icya kabiri ubu mwese ikibazo cya mbere kirabananiye sibyo twasanze inyishu ari iyihe muri Afrika harimo ibihugu bingahe 54 ndibaze ubutaha nabwo muzabiyobera ikindi gikurikira cyoroshye muragishobora turagaragaza murakigerageza ubundi hano mu Rwanda u Rwanda ukuntu rungana nibaza ko harimo imirenge ingahe niba mukoko muri abanyarwanda akantu koroshye reka dutangure kuri 12 mu Rwanda rwose harimo imirenge wavuze ngo ubu ngubu turi hano nyine ubu ngubu ngaha imirenge ingahe mu Rwanda hari imirenge ingahe ufata imirenge bibaza ko hari imirenge ingahe ntekereza ko hari imirenge imirenge 12 niyo mirenge yose hamwe ukuntu u Rwanda rungana uhisemo ko ari mu Rwanda hose ndataye moto imirenge 12 ko nafata ikigero bibaza ko mu Rwanda nano kugerageza basi gerageza ari gihe waba uguye ku mubare cyamamba mu murenge wa Kano nundi wewe kirakunaniye inguhagarare kwanza ngaha wewe birakunaniye na mirenguzi uko ingana ngaha mu Rwanda hose nabyuzi sibyo nawe reka tukubaze nawe wewe wibaza ko imirenge ngaha mu Rwanda ari ingahe imirenge ababwira ari imirenge myinshi ari umurenge wa hepfo ngo za Kanombe n'umurenge oya nshaka rumbwire rero umubare w'imirenge iyo mu Rwanda ku isi hose apana ku isi mu Rwanda gusa mu Rwanda gusa hari imirenge 10 barakubesha wese baza ko arangaye baza ko ari ingahe jewe umva jewe nukubwiriranye ari imirenge mu Rwanda rwose 35 yisobanuye iyo mirenge hari mu Rwanda oya mu Rwanda urabaze imirenge akagari umurenge umwe 2 3 35 uvuze nawe ikibazo kigushize hasi umusaza bro wachiuduchika nabacika mari shumia agitage niba nese bro wewe ikibazo narimbajije
nacyumvise. Wacyumvise neza. Wagerageza kudusubiza se? Ntabwo wanagerageza. Tubwire. Imirenge igize u Rwanda. Mu gihugu cyacu. Ninga. Imirenge ninga. tekereza ijana na 56 niyo mirenge ihari. Mwese ikibazo kirabananiye. None se none gute mutazi ibintu byo mu rugo kwe? Umurenge azakujya mu murenge. Imirenge ubundi iri ngaha mu Rwanda ni 416. Ni gute mutabiza ariko? Oya nawe none ubu nawe bitunguye ariko. Ariko byo ni ibintu mutegerezwa Zamene kigira amanota. Ibyo ni ibintu mutegerezwa kumenya. Bro reka basi nababaza ikindi cyane macyoroshe. Bitunguye man. Sibyo? Bitunguye ntabwo Reka oya reka amahirwe yanyu. reka ndababaza ikindi cyane. Ndashaka ko mumbwira ibihugu bitanu bitanguzwa n'indome u. Bitanu gusa. Bitanu. Reka tutangure kuri wewe. Ibihugu bitanu bitanguzwa n'urudome u. Inyajwi u. Inyajwi u. Mumba. Muri Afrika. Oya ku isi yose. Isi hose. Reka tutangure kuri wewe. Inyajwi nyine itangizwa na o. Kwisi hose. Reka ndewe banza ndevuga. Reka tumwumve cyane. Charlie. Gendo mu majyepfo for me. Yo, Ano wata Charlie too. the time and the time now. Je urya ndo mukoryo. Congo. Oya. Angola. Sibamaje ibihugu bitanu. Oya ibihugu Bitanu. bitanguzwa n'inyajwi u. Uburu. Icyambere ni Nibyo ngiye. Ngo Oya nyine mbwira ndashaka kumbwira kujya batanguza ara ku Rwanda. Allah. Sasa yashaka rero igihugu gitanguzwa na u. U Rwanda. Uburundi. Icyakabiri. oya wapi warakusha umujye wakije Ngajiko. Acatubwira. U Rwanda. Uburundi. Icyagatatu. Ibyo ni bibiri. Ubwongereza ariko nibyo uzi ni Uburundi. reka twatumuze uretse mu Rwanda mutega amatwi Ubwongereza. icyo ni cyo Muri Afurika. muri Afurika icyakane icyakane Burayi se ni igihugu. Ni inyuguta itangirwa na U. U Rwanda, Uburundi, Ubwongereza, Uburayi icyanyuma Ubwongereza n'Uburayi icyanyuma ni Uburayi. Wowe ikibazo kirakunaniye urihangana. Gihabande. Bro wewe wakura mutwenge wakura museka ibyo ariko aravuga ngo sibyo. Tubwire nawe ibihugu bitanguzwa n'urudome u. Igihugu harimo Ubudage urumva se idarapo ry'u Rwanda hakazamo
Ubufaransa buza nyuma. Haza Ubufaransa akazamo na Angola kiriya gihugu iya mbere ni iya mbere iya mbere ni Paul Rwanda ni kihera Angola urumva se umva Uburundi urumva se bose n'amasake kiriya nacyo cyajemo Uburundi icya kabiri ni kihe shaka ko umbwira ibihugu kujya u Rwanda itanguzwa n'urudome ara ndashaka rero umbwire igihugu gitanguzwa na iya kukivuga ni igitsina nta gitsinzi tubwire muri East Africa Rwanda East Africa icyo gihugu ariko nta gitsinzi kereka byakuraniye reka ngerageze gakeya wewe uraza ko ngaha ari ibihugu wambwira ibihugu bitanu bitanguzwa n'urudome ibihugu bitanu isi yose okay buretse se kugiramo hari u Rwanda rwacu hari u Burundi sibyo hari Ubufaransa si bitatu hari Ubwongereza n'Uburayi arambwira aho yatubwire icya gatanu ni icya gatanu Uburayi n'Uburayi uwo yavugiyemo ubwo aribyo nagiye kuvuga ariko ni byiza burya abasaza ndibaza kino gisubizo namwe muze kukitwandikira kuri commentaire kugira ngo tumenye ibihugu bitanguzwa na ku isi yose ni bitanu mu bitubwire nawe mudufashe ku gihugu cyacu muragize neza cyane ariko ibibazo bya Amerika birabananiye umugabane ariko byose birabananiye wallahi maze birabananiye nawe se urashaka nawe tubikubaza se ibyo wakwemereye bimeze bite ni neza amahoro bano basore twaho turaganira nawe se urashaka ko tuganira nanjye turaganira bakwita gute kwanza bata rikiriki mapave none bro bano basore mmeje kubabaza ibibazo bitatu byose byabataye kuwa amazi yasubiza byabataye kuwa amazi gufata filime hamwe nyine ko twe turabona cyangwa akantu wewe niwatsinda ibibazo byari igihugu umuntu arakagura ntabirenze icyambere ikibazo cyambere nababajije niba wumvise sinzi ariko uyishiba yararinyize niho warukiye ariko ndababaje muri Afrika hari ibihugu bingahe muri Afrika ibihugu bihari bya muri 20 ukuntu Afrika ingana urabyemeza neza ko aba ari ibihugu 20 biri East Africa Community no
wild.